Dobrodošli u drugu epizodu GTA San Andreasa i danas imam GTA San Andreas. Igrat ćemo GTA zezanje u gradu, sprdanje u gradu, ne znam ni ja. Idemo tako da ubijamo ljude i policajci i još to štucam. Nadam se da se čujem bolje. Kupio sam novi mikrofon, nije mikrofon, slušalice uz mikrofon. Pa vjerojatno bolje. Mi smo ovdje. Ja sam igrao ovdje nešto malo i uzeo sam ovaj džip, sad ću vam pokazati kako on ide. On je dobar za ovako za... Kako se kaže, za brda i tako to, za planine se vozi, ali meni se sviđa, ne ide loše. Vidite kako ide. Ne driftuje onako kako kao auto i neki, na primjer onaj što ima Ferrari kao. Clio se Clio. Idemo sada tek nešto sprdanje u gradu. Ajde da izvuče. O, dobro je. Ja mu ne puštam gas, samo držim gas do daske. Sada sam pustio, mora. Sad sam mu dao. Sad sam pustio, sad mora. Sad dođi vam, ajde taksi, ne. Sad ću da izađem da mu presene život. Klio sam se, klio. Ajde, izlazi napolje. Izlazi napolje. Izađi. Moj kill. Ubi ga. Idemo sada još ovog da ubijemo. Snimam klip. Moram da ga ubijem, snimam klip. Moram da ga ubijem, snimam klip. Moram da ga ubijem, snimam klip. I ubio sam ga. Ubio sam ga. Ovaj mora dobije batine, dođe on. Ubio sam ovog. Moram da ubijem sve pošto snimam klip. Ubiga, bravo. Kakav kill. Šta je ovo? Ja imam golf da igram, bat. Stani bre. Brate, sam ga udario. Šta je ovo, ko da igram golf pozbiljno? Koliko si živ? Nisi. Čekaj, ajde, daj vamo. A, ti hoćeš pucanje. Evo ti pucanje. Koristit ću šifru samo za život. I ti ćeš da te ubije. O, sad imam dosta merce. Neću, džipa, imam ovdje motor. BF400, kako njega da ne uspim. Dve zvezdice, pošto si ure dve zvezdice, evo je Murija. Danas će Murija da mu presene. Zaz napolje. Zaz napolje. Dođenja. I evo je treća zvezdica. Ubio sam i ovog. Ubio sam i ovog. Ubio sam i ovog, šta o meni, ovo je dosadno, vrati, znači dosadno je šta, samo ih pucam i ubijem. Ljudi, snimat ću jedan klip, prelazim u misije GTA, to će biti ekstra,
ne samo misije i bit će GTA sa šiframa. Moramo da ovaj motor da uzemam, da se vidi u klipu. Moram se derem. Marš. Šta je ovo, samo headshot i padaju. Evo li helikopter, kako njega da smaknem. I bre, ovo svetlo bije u oči. Ljudi, sampa još od kad nije bilo, ali biće, ne brinite se. Znam kako ću da skinem, samo uvijek da ubijem. Ne, nisam ga ubio. Ne. Moram da kucam šifru. Evo ga. Šta ovaj radi? Ljudi, moram da pobegnem da bi... Vidjet ćete koju šifru ću kucati. Da li je moguće? 4 gume. Ali ja popravim motor. Džabetike veli, džabetisku pakla. Kako me zajebali. Moram ovaj da ubijem, nerviraju me i tebe. Tako. Nemoj ti, aj mršu kurac. Vidite što psuje, ali nerviraj me. Moram tu da dam gas. Vidi šta su, brate. I kucamo šifru. Sedaj u avion. Nemam ja tu. Znam napraviti šifre samo 3, a opet nemam. Basta. Evo, trebam pritisnem dvojku, se podignu. Moram ljudi malo smak. Ubrojio. Ma dobro. Šta je ovo, brate? Pritisli smo 8, idemo da vozimo. Čekaj da nađem gdje je avion. Nema nigde na cilju. Idemo. Idemo vozi Miško. Idemo kuću, idemo. Idemo ponovo, opa. Idemo u zgradu malo sutra, idemo. Opa. Idemo do poda, čekaj. Ljudi, ovo je bilo za kraj klipa. To bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, pripazite like, share i subscribe. Ćao.